Kini kedai ke Akashvani Shillong, ke khubor ban puli da ilu setas im, kini kilong kimat bakongsan jong ke khubor. Sedang biang ke dorba Lok Sabha nen kesngi, banyatai halor ke general budget arhajar arposan. Shim jing smai UCH Bijaya Shankar kumulat bathamai jong ke Meghalaya, bat Lakshman Prasad Acharya kumulat ke Assam nen kesngi. Bat kenteu ke sokar pedeng ya ke jing penon kam da ke sebuah mariang ha ke rep karyang leng baki skim jong ke param paragat krishi vikas yojana. Kejia Shomdor bar ha ke Lok Sabha kala sedang biang henen ke sengi banyatai halo ke general budget arhajar arpausan. Habaya shimbenta ha ke jinyatai Udevendra Singh ke BJP ulong bakane ke mang tengka kan ra ya ke ri sha ke jingkiu shaprang ha ke babun kiliang. Ulong baka sorkar kalakut jengmut ban kentiu ya kabha kamiat jong kinong rem bat kumta lamang kambun ru na kabenta karep karyang. Shu ulong baka ni kamang tengka bamenta kanyarap ru ha kaban kentiu ya ka jingrep da ka bapendon kam na kasebo bayo na kamaryang. UCH Vijaya Shankar ubalalong MP la Arsen na Mysuru ulashim jing smai henen kesngi kumulat bathamai jong ka Meghalaya. Lapan smai do Chief Justice ka Meghalaya High Court US Vedyanathan Haraj Bhavan. Vijaya Shankar ude uway na ki Henry Umut kilat balatung da ka President Draupadi Murmu dangshen. Vijaya Shankar uladon benta ha ka jili san perthai lapalat laipusnem. Haki babuan kisnem uladon bat ke BJP, bat tang arsnem uladon bat ke Kongres katana du arhajar kat nyo hadu arhajar kat kendai. Assam Lakshman Prasad Acharya ulashim jing smai henen kesngi kumulat bathamai jong ke jalla bat apan smai udo Chief Justice jong ke Guwahati High Court Justice Vijay Vishnoi. Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma bat kakenhun Menteri Jungu keliadan lang hakajiya lang pensmai. Lakshman Prasad Acharya ulalong menshua ulat jong ke Sikkim. Kejing penyat yaki kali habar aliang kejing king yam kala sedang nadu henin kesngi. Kejing maramon yaka kenton dan bat yaka kejing king kala ne henriu benai bat kane ke wanra yaka kejing dhengali ke bajur hakatan. Menteri Katanat Boarding Abu Tahir Mandal ulong ba lasya ikikali ban kit tang hadu sautan ke jingkia bat an sanang penjensur hadin balapit benya ya ke jing lonjing man jong ke jingking. Ke jing lut baro hakani ke jing trai ka long kumba khat khandai point khandai ke lut tengka nakani lapan lut hendri pau saulak tengka nakabenta ke jing maramot ya ke jingking. Ka Government Secondary School Pachin Haitanagar kalalong ke school ke Baningkong ha India ban pendon kam ya ka 3D printing technology. Ya ka ni ke school la te biang tang hapo arbanai da ka pendon kam ya ka 3D printing technology hadin bakala sha bamdu hakading ha unai wing ke snem baladem. Hakani ke jing pulu khandai tli ki kamera class kila ingkong lut lambat ki tiar kitar ki badon haki. Hadian kani lahap ban pia ya ke jing penong school haki arbenta kawai na do class nursery hadu class 6 haka performance step bat ki class 7 hadu class 10 haka performance ski. Menta balala ban pendap ya ke jing te biang ya ke yeng school la sedang ban penlong ya ki class bapura kum bajulong baro shisngi. Menteri Rangba Pema Khandu ula ai kublai ya iwei pe iwei ke beladon kti hakaban shnabiang ya ke skol bat weng ya ke jing jong ke khna banyo ya ke jing nang jing start. Kene kedai ke Akashvani Shillong ke bon lam chapi ya ke kubor. Ka sarkar pedeng kan kentiu ya ke jing penon kam da ke sebok mariang hakarep karyang leng baki skim jong ka param paragat krishi vikas yojana PKVY habaro kijala nalor kijala ka thanjate lamingi bat Commission Organic Value Chain Development for Northeastern Region MOVCDNER bat kane pat kan long tang da ka banta ki jalla ka than chate la mingi habajubab da ka jing tho haluk sabha nen ka sngi Menteri khana katunat Agriculture and Farmers Welfare Uramnath Thakur ulong bahapo ka PKVY la ajing rap pisa khat san hajar tengka shi hektar na ka banta laisnem na ka banta banram da ka sbo mariang ba penmi na kalengkha ne na ka jingri bat na shabar
Menteri Ulong bahapo ke MOVCDNER scheme pan ke jihirap pisai ke nongrep kalong lai pawar hajar sanspa tengka si hektar. Ulong ru ba ke sorkar kan kentiu ya ke jing penon kam da ke biofertilizer namar kalong ke ba kamentoi bat pensebok ru ya ke mariang. Anil Agarwal promoted Vedanta Limited kakwa ban penon kam ya ke jaka ke bahe 100.1 khandai spa khandai popra hektar ke badai ke reserved forest na ke bentaban ksam ya ke khndo banwat ya ke jingdon ko umpnyang bat ke gas kene ke jaka ke dei jong ke hulong ke par Gibbon Wildlife Sanctuary ha ke ba ke hati ke huleng bat ke labasa ke shong kisa ke Forest Advisory Committee FAC jong katanat ke labut teng ya ke rai jong ka kat kum kira ha ke jialang ke belalong ha ke sautarik mentau benai ke Vedanta Limited ke laong balada ja balap bakadon ke hydrocarbon habala ban pinyat kabala ban pinyat yo an pinyat ya ke ne ke hydrocarbon leng baki pipe lani ki tangka Divisional Forest Officer ke Jorhat ulakado ha ke kaipon baki hati ki huleng bat ki labasa ki don ha ke ni ke jaka shu lo ongru bana marba ke project ke dei tang ha ke jaka ke barin kumta an am don kam bantei ya ki jingtei ki bahe ha ke Paris Olympics Kamanu Bhakar bat Usaraf Jot Singh hinnen kasngi kila yo khur ye katakmar nong ha ka mixed 10-meter air pistol shooting da ka ba pinrem mi nong ila kai Korea ka o ye jen bat uli wanho da khan reu la shipo da ka ne ka jing job kamanu kala thau history ha ka sports jong ke India da ka balong ka nong ila kai kan thei banin kong ne India ban yo khur atli ke takma ha ka ju ka jing ila kai air pistol shooting ha ka Olympic kat bayu sarab jot sing pan kalong kasin baningkong banyo takma kanong ile kai badminton ka PV Sindhu ba unong yakura Sushil Kumar kidai tang maki kinong India ki belayo bon tali kitakma haki Olympic bapher Kejing penlong ya kawat ba arpo saw jong ke NSF Martyrs Trophy kan sedang hakakat saw tarik unai lur arajar arpo saw bat kan kut haka saw tarik urisaw arajar arpo saw ha IG Stadium Kohima Nagaland. Ya kan ke tournament la jupenlong man la kasnem da ka Angami Students Union ASU. Ha kejing lang bat kilat patai kubor ha office jong ke ASU uviso ko Zashumo, Governor jong Organizing Committee ulapin bena baya ka busket da ka song pisa na ka benta ka kan hun lado lapin keo na ka alak san pawajar tengka syaka lai lak tengka ka balong kum ke jing pen kre ya ka jubilee rupa haka snem banwan Zashumo ulapin syai ba ka ne ka tournament kala long ka way na ka tournament ki bapaw haka jala ka bala jukreng ru ya ki kan hun bapaw na do kisnem baminshwa ban pen ko ikakubor sa sisen ngan pensngobiang yakimat bakongsan. Sedang biang kadur bar Lok Sabha nin kesngi banyatai halur ke general budget arajar arposan. Shimjing Smai UCH Vijaya Shankar kumulat bathama jong ke Meghalaya bat Lakshman Prasad Acharya kumulat ke Assam nin kesngi. Bat kenteu ke sokar pedeng ya ke jing pendon kam da ke sebok mariang hakarep karyang leng baki skim jong ka Parambaragat Krishi Vikas Yojana. Kat tu ke kubur ke lakun na ke Akashvani Shillong sopabat apat menta ya ki program ke babun.